dobro je to prošlo, ali sigurno beležimo promenu u plasmanu. Dakle, trenutak kada bi trebalo pokazati Puji plavu zastavu, ali ko je sigurno to kontakt sa Simovićem, smeta i njemu. Neverovatno, evo sudija mu pokazuje plavu zastavu. Dakle, automobili posle one ukosnice, posle okretnice, stvarno teško oštećeni, vidljivi su ožiljci na svima. Darko Simović izbio na odlično treće mesto, Zeka Jovanović četvrti, Makija Stevanović peti, Božilović šesti, sedmi je Branko Zirojević, ponovo promena, Zeka ide napred. Tu je i Miloš Brkić koji je trenutno na 9. poziciji, bori se sa Draganom Krečom za to mesto. Ponovo Pakson Vujović izgleda mnogo dobro ide ova brza desna, uslovno rečeno brža od okretnice, i koristi to da izbije na poziciju broj 3. Nedodirljivi su Petar Lučić i Duca Borković. Duca Borković je overio šampionsku titulu i Makija Stevanović ne žali protivnike i on se okačio Zeki na branik. Koristi to Darko Božilović i prolazi ga. Dakle, Duca Borković je titulu rešio na Batajnici, na svoj rođendan, trenutno je drugi, njegov motor popušta, Darko Simović, Vladimir Vujović, Zeka Jovanović, Božilović, Stevanović. To je poredak vodećih u nacionalnoj klasi. Negde u poslednjoj trećini trke, čini mi se da vozimo 10. i 11. krug. Borba ne jenjava, pogotovo u toj drugoj grupi. Branko Zirojević, uva su se napakovali, Zeka ide napolje, a Makija unutra. Težak udarac u banderu, prsnulo je i staklo, ako je moguće iz fara, nisam uspio da vidim da li je Makija bio s farom ili je to pukla šofer šajbna. Dakle, nema Stevanovića, na svu sreću, iako je udarac bio stravičan, u sred automobila, malo više na vozačku stranu, na offset pravi, kao na crash testu, ali u banderu. Makija je hospitalizovan, ali vrlo brzo iz bolnice je vraćen na stazu bez ozbiljnih povreda. Dakle, bio je samo jako ugruvan, ali iskusni Kragujevčanin se propisno vezao. Ponovo koči Ražnatović i Čolu. Darko Simović izbija na poziciju broj 2. Sada motor Duce Borkovića počinje da popušta, ali neće se predati Duca bez borbe i automobil Darka Simovića je prošao sve i svašta. Ambulantna kola, možda ste vidjeli u levom delu ekrana, kreću po Makija Stevanovića, stižu do te bandere. Dakle, poredak u jugu: Petar Lučić, Darko Simović, Duca Borković, Pakson Vujović, Branko Zirović, Darko Božilović. To su vodeći. Pokušavaju svi da sklone automobil, ne bili ugrozio ostale. Velike probleme ima Darko Simović i njegov motor počinje da popušta, ali ima i ozbiljnih volanisanja. Dakle, ozbiljnih problema ima i sa sistemom za upravljanje automobilom i to koriste rivali. Branko Zirović sada izbije na poziciju broj 3. Dvojku drži još uvek Duca Borković, ali Vujović će zajedno sa Božilovićem proći Simovića. Očigledno je to po prolazima da crni jugo sa startnim brojem 20 nema više vazduha, za to Petar Lučić može i opuštenije nego što je to činio do sada. Branko Zirović izbija na poziciju broj 2, a i Vujović za malo da napadne Simovića. Časlav Tošić iz Svilajnca je uspeo da uhvati priključak sa vodećom grupom koja je prošla kroz izuzetne borbe i ulazimo u samo finale. Dakle, plava zastava za Dragana Kreču koji je takođe ćopao po stazi. Branko Zirojević pozicija broj 2, Darko Božilović pozicija broj 3, Vujović 4, Duca Borković 5, i Časlav Tošić pozicija broj 6.
čak i Časlav Tošić pretiče Ducu Borkovića, vidite po dimu iz auspuha i na gasu i na kočenju da automobilu nešto nije dobro. Pokušava Božilović da izgura Vujovića, ali iskusni Pakson mu to nije dozvolio. Lučić ulazi u finalni krug u fantastičnoj vožnji, neometan od konkurencije. Branko Zirojević je sada drugi, Vujović treći, Božilović četvrti, a Časlav Tošić peti. Borba do posljednje krivine, do posljednjeg centimetra staze. Još jedan put ga je pogurao Božilović, ali od toga će koristi imati i Petar Lučić, odnosno Branko Zirojević, koji ulaze u posljednju krivinu. Duca Borković šampion sa 66 bodova, Darko Božilović ima 47, Petar Lučić treći sa 2 pobjede ima 40 bodova, Vladan Mašanović također isto toliko na četvrtoj poziciji, Zoran Stevanović 38, a Darko Simović svega 18 bodova. Čestitke svim šampionima, toliko sa Mišeluka. Nastavljamo priču u Malom Enu u sredu oko 22 časa na SOS kanalu.